Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kalami ke Jingkynnoh na Uwei kalong kami bakaladon ke Shoh ke Uwei ke Heprit ke badon Snem karta how Uwei beriu balakam Ïalade baude Pulit kani ke Jingja kadai ke belajar men ha ke shipau terik na itung arja fundriu ha ke Uwei ke Shnong ke badang hap ha ke Jingpet ke lum dinjiri police station ha ke ba na kaliang ke Longyeng chong katai ke Heprit kalalay panujo da kay jahar ha lum dinjiri police station halor katay ke Jingja ha ka khatway terik na itung arja fundriu ha ka jikran bat katay kalong kami bah katay kami kat ba kadang syong hadukan kalawan poi kalok jungu bakamil di kumu Pulit bat ban pensngo ha ka bakala Shoh e ka para jongka kala pentip bah ka jikran ulakran bahe penban bat ban ong baude Pulit Shoh kat bauman bat kani kala penbitar ya ka Menin kum tu kan nyau baje ngadang song hadukan ma te iwan itu ilok jang ki bre bathap hi ye yong hana ba ngawan ngala thap itu klong te ngap le ha ka jing ong to thap kan the te le da kai te kum ka jing sneng hap hi ban ai kin den soi ma te hadem bre te nga khot kan itu klong khot dang khot bre itu klong la ji lo ka patlon da peken ka skor kala saw te ngamot te mi ban tim lom snong Shoh ma te nga ong beli la Shoh nei ti nana e phi yong em itu nana te klem Shoh ula Shoh tu mama yang ula thap na skor te dang alet ong ya kata pada ong beli Shoh klung na skor ma hana ong Shoh bet hana ngade Pulit ngat tu nga hana utem saraki tensi da ong ru ong ngan Shoh bet dawan biang le hana ngan Shoh bet ong gumta dang keren gum hana khat inu ngam tieng hana ngali batip ka ani ong bet ta te ngala ngaru ngam sngo kan thei bre tengan le kum no hi hap chu ngam ngala let no te dang let no te ngalet khat ngalit long ngalit khat ye ikimi ma ngalit ong ba tu bre la Shoh pe ka skor klong asuyam bet nyamari hadu la liat pi ka patlon ni ti ikimi li ong kan ni ong kum no pitap ya klong ret kan thei bre ruma pitap adu kan ne ukran he bet dong nur ukran he bet te menen ngi ong kidi ban sio ko bai da wai da phim nai long nai sio ko bai da wai chule ya let lang bat ngi li sim da wai ma wong hana ngan sio sporting ka bai slip ngat sporting ka yo se ban sio da li sim da wai ma kalan skor le ka dei lom ta ma ba thap na skor te ma i la pang ha menen asuyam be klong ro bro simir kam thia ukran he bet hana ngam sio ra te da dangi ong beli Shoh kum turu ana ong hana ngaklem Shoh uang kulak tien tingi in nama ikun jeng ini kong ro idan lang te por ba Shoh tu ong ni khat ikun jeng ti kong ro ma hadem ble upla hana ong Shoh ai suki hana ngaklem ai te menen tarung ila penjajai ngi ong to sulit buat lang ma ka ka balut ka bai dawai te pidiban ai ma sulit buat lang tamang ini sim dawai uang to da menne pada wan ya dalit khot na yeng long le yakran ma ba nanu mestap kim dan hayeng bangilit pet ngilit na mestap ngilit mintan men me pre lit ikme be tik fai lit pan blet ong ma di ong ba ya lit lang ka ya bale yakran sukan ba ayo cumi be tak senrang arngot sia khnyat na bali ban rong hing jungi ngongi swan tang man yakran ma sia khnyat hantahi ti kiwan lang parangi ban yakran Shoh kenyar keren la semakiat ha tinya keren isu kila Shoh kenat la Shoh kena be Shoh itu la pe Shoh tu ong ali ufun saya kita kibreu ong hana bangali syal takawan zeruit te ong li syal takawan zeruit dawan zeruit tip takawan zeruit kawan hadin pada kawan zeruit wan rak man Atiar bom itu parangal la place rak Snem bom bet nadin tu parangal Malaysia yang suwan be bom be doktor stick bom bet yang ni la place Snem lut yang itu dibanding kong pada ki dan ki para marjan jong ki basaru ki ong baye ki klung gindale ka hintur utemsi medang mensyam tayo ya itu iba idan i badis para ba inya jugi para keme ya kunjeng taru laju Shoh teng tang ba i kena te ki le ka i kum kendar tang ka yeng jong ki tang na tai da bu Shoh yung Shoh sa ino tahu ya paranga tahu ibat Shoh ta paranga tang ba le yakran ka i tai da hi ong ni khot bahieng tang ba li khot bahieng tam khot bahieng ra usuan rabe doktor stick subom be paranga lakajuk to komedi bajai meneh pakadi meneh kata bom paranga kade meneh yelik khot ban ya banyak keren kan ba long ta nadu mestap kim dan teh yang ong man yelik lang ban libut sim dawai ti klung long hap am libut lang ba khnang ba intip kan namar long kibreu kin Shoh namar mde te batang chisien namar te paramarjan ki ong bon sien ula le kom ne
Tem si kena balik kai dalam abu ai. Tem ten si bete. Tem bet usua. Tem la shai la sing kini kemi balik belai dan kena gila kai be hadong ni kena inspulai be. Murang suan sa thamai han to hadong jengi. Adon hi trais nem. Uang ban wan lam ti bahing te wan lam ki bahing man ya keren tambah wan lam man detection rang belas makiat taru. Chuan shusua. To por shua bo pi dei pi ang kami le di Pulit to di sha di Pulit lawat. Ho de baterai hapo MLP. Ha. Hamau yang. Umur habai hadin kani jinja fla file khayar ina. Menen nama buong bangilaya keren compromise kum tu tingi ong beto bon net buat tema para biasa wailang tang menen bangiwan bangilet pedaru ukuran hewan yang laman kita kiparlok. Umur usyo si tahu. Usyo si te paranga. Udah tu stick la Pulit. Umur nak liang Pulit piok ni keren mentah. Ni. Niyo kimpa kita yang lam medical tak ada. Kimpa wan. Ya gitu senrang ya gitu laingut bae paranga sangut. Ya itu kelung laya lam bahasa asyok menen. Tep menen kila era lang tu tena ambulans. Ubah klam sa asyok ro menen ulah asyok lang bahasa asyok. Untuk para bila masaujo. Ulah mensah kan ni kadol la ka Snem sedakan ka sentro kalaan. I kelung te tangi Uwei bahasa asyok bat ki tu ki kena laingut ki bedang ar pokle tu baterai Pulit tengah trai ulah dan kilai pokle trai. Ikan thai ti sa asyok tang ti kelung hi kan thai. Kisah tu batu paranga te tang marway hibat kita arngut bawan tigla ya dia bam artat te tak ada kila ya dia bam nama las makiat te ya keren umias so kila shile be taman rakti te nak tensi haba ong nei khode ki bahayeng tama nei khode ki bahayeng ban wan ya lam ban ya keren kan kasino ko dun te panor kani dinja wan tang rong bas long isu salia nama la shay la sngi pe ngi basu e khulung te ki le ka be ento plau tama yo la shay la si put i khulung katakan kowe Kamu nak liang job ki bahaya belaya biskmat. Ha, FIR ngaya biskmat. Menen memang cukup compromise kan. Ha, ban chu compromise ban ong bet ken. Position doi. Wat menen yang tilok jong tu ba kan yang fidan pisah te ai no da pisah ma sim dawai ma. Ana em ngam ai rau ong menta. Nga te nga di kemi mo yau tu khun ba sha Shoh ti bat ba sha Shoh ti klong baret ro. Te nangana kaliang ka kemi tengah kwa banong mo baki Pulit ru kin simkhia ya kani namenta kani ka Jingkynnoh Shoh mo namaru de ubreu uba tre ha ka kam Pulit hi tikin le ke ka kamram ka ba de mo namta ka an nri kumni ubreu badan la ka jingnang jing start ubadan la ka kerdan te ada ule kum gini ki kam te ki wei ki pai bab lekin sngogum no ni nga te ba ngam dan nga bela mo anda poi hiyeng pada kalawan jaya nga kum ta nu jing sosi mo nestem ngali walau kau dawan hiyeng ka ja kum ta te lating mo ban i lagi kun ti hiyeng ban sangya ko ba ong badan utau Pulit hajan kan singan ka kompon ka jaka tamba ting man ban i ikhlung ru iki kun ru lating ban i hiyeng asam ba ong badan ki paramarjan ki betri kam Pulit lating ban i ru tingi hap karpat ikini ki Pulit ki bakam he ma bakin chimkhia bakin pej mo maki bakin le kumno kum yu tu jai breu tengah kwa bakin chimkhia hi ki Pulit namar ngi kwa hi ba kin le ke Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.